Basa ang bibili. Hala, nag-iisi. No. What letter is this, baby? Ay, nanugisi. Nayayay na ang mama. Yayay na. B, what is this? What number is this, anak? No. Please. 2. Yay! Very good. Oh. How about this? Bite. Wow, very good. How about this? Shy. A shy. S. A What is this? T. Very good. O. Wow, very good. O. How about this? No gagawin. No gagawin. This one. No gagawin. A step towards exciting journeys. Oh. Yay, very good. Very good, anak. Very good, baby. A. Yay, A. S. Yes, S. T. Wow, E. very good. B. Yay, clap, clap. T. T. I. I. H. T. This is T. What number is this? This. Oh. 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 It's number 0. Oh. No. 0. How about this? Look. Look. Go to new destinations with your dream vehicle. Okay, border ta sa number dali. Border ta here. This is S S. U N. Sun. Sun. S U N sun. Color. Red. Red. Very good. Good. Very good, and Bibi. How about this? This. White. White. Ay, agay! Ipit ko na. Agay. Ipit ko na. Ano, anak? Bad man na. Bunal man na. Yayay na. Ano? How about what number is this? No. Please, Bibi. Red. It's a red moon. Moon. This is full moon. This is half moon. Half moon lang sa anak kay wala man siya na full. Here lang si mama. Na, kay magtanaw si mama sa bibi. Oh, look. Look at me. Hi guys. Good evening. I'm reading this. What is this? What's this, ano?
Look, Nak. Count here. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hello, guys. Hello, good evening. It's Bibi Bia. Na-bored na si Bia sa pagbabasa. Wow, 8. Yes, very good. It's 8. Dala. Mama eat. Mama, Eat. what's this? 8. Wow, very good sa anak. Ay, 8. Wow, very good ang anak. Ay, 8. What number is this? Si Bia kasi gusto lang, she wants to, gusto niya basahin ito. Kaso, kung gusto niya, pag tinuturo mo naman, ayaw naman niyang ikaw sagutin. Ganon. What number is this? Bibi, look! Yung ganon. Ayaw niya ng ganon. Gusto niya na siya na magkusa na basahin yan. Hinahayaan ko na. Kung kailan niya gusto basahin yan. Pero alam niya yung mga letters. Kilala niya yan lahat. What's this, na? This, Mama. That's Mama. Is that Mama? Mama siya. Na guys, good evening guys. Guys. Na guys, what letter is this guys? Guys, what letter is this? Na good evening po. It's Bibi Bia po. Yes po. Kita na diaper anak. No, bad na. Bakod na, bakod. Hello, Chloe Abigail. Thank you for watching. Tagasan ka po. Yes, no, nak. It's bad. Bakod na dali. Yaks, mana. Ala, na snake. Ala, snake. Iba itra ni baby snake. Oh. Ay na, dali na. Tagasan ka po. Ay, ang hirap talaga pag magturo sa bata kasi kunti lang yung oras nila. Mas gusto nilang maglaro. Thank you po. Nanak, come here na. Ang hirap magturo ng baby. 2 years old pa kasi siya. Ayan, mas nalilibang siyang maglaro kaysa yung turuan mo siyang mag-aral. Nanak! Come here na. What letter is this? Diba? Iba din. Saan ka galing? Ne? Nana, kamar nanak. Oh, nga naman. Apil ba tag? Apil man siya sa dayo nga sila. Apil de ka sa Di ba sila? Ang kani apil de ka kay mo serbisyo ka. Mga
Dali na ah. Alam kay apil. Dali na, anak! Inap. Sila man, apil man sila. Ba't sila may taga-dayo? Elma. Hmm. Be. Hmm. Slowly lang ako. Tama ka rin mo. Okay. Martis. Pa. Ulit trabaho na diri sa ato ang mag-assign ng tabang. Hinaon kay member man sa dako sa pilit na pinanglan ko na naon nila hadin sa service ko tan. Lagi si kanito, my friend. Karon ni ko kumpitan mo. Na, look na. Hey, magbasa ang bibi. A. Where is B? We don't have B. B. C. D.